Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sam TVGH. So, offer me Adjoa searching. Sir, there is your court in there. Ninjina so, send a bear out to a member Kwasiapanin to me. Kwasiapanin Kesbin, Kwasiapanin radio food so can't was say, or Tiasasi radio, Kwasiapanin Metro TV or your polymetry. Not on that dial because I died in One of your Kwasia, a chair said Jimmy we. Ghana. Why pan a Kwasiapanin chairs are what we see. Some Kwasianada with the channel. Mudu do Asantefoɔ Munsia the King Kain, Emma Mukain with Sansamono, and a Kwasiapanin because Mudu do one Jimmy, Mum with Sansam. Ghana Honomono. Regime Bain was sick when you answer Ashanti, Jimmy, our own chamwa, on Kwasiamana or a go Americano. You can't compare them to Ashanti people. Kwasiaba. Sag and cockroaches and our womb, a dear go America, so I will have cars and I will say how the America for a brophonum for woman you eat. A brophonum, they don't care. We tuntum emoja woman, they classify you as black. Kwasiaba. Sound cockroaches in our woman go America one. Sound kuramano. And Muana wako woman go America one. You think say you any pebiaman. They are nothing. But you can't compare them to Ashanti people. Region, no region is wiser than Ashantis. That is why they don't follow John Mahama. That is what is making you crazy. You think Ashanti people are fools? They are not fools. They will never follow NDC so blindly, so that when NDC is fooling, they can differentiate the foolish party and then the wise party. That is what is making you crazy. Abuaba. God go punish you. And it will children, you know. Kwasiapanin ni biba way, diatama benina mgana honi e jano. Na obi kwa kasa. Na John Mahama say, or kwa chinipan. Ghana ho no region. Our Ghana. They are wiser than Ashantis. That is what is making you people so jealous. That is driving you people crazy. Abuwe biba wate Kwasiapanin biba. Kwasiapanin biba abuwe biba unfi unkan some money. Unfi wanum kan so yiri baby what wanum kan so yiri trim. Kwasiapanin biba aponchi biba tefre. O papa Kwasiapanin. O papa jimi na o to kwadamona. O papa to mona. So yeah, bring your father before you come out to insult Ashantis. Bring your father out and talk about your father before you come out to insult Otumfo. Before you come out to insult Ashantis. Bring your useless family. Talk about your useless families first. Before you come out and talk about Ashantis, Abuwe biba. Yamini be tuya kawati. And pray that your mama will rule Ghana till thy kingdom come. And yes, I will be a base tan. The President in the Udina Tema, a yenny, some police, a smart cyber security for night. Yes, show. I found Cecilia. Way. Mom judge. Oh, no. The president no amama to ahemfo no. Amama to Otumfo. Obetono. Amama to Togwe afade. Obetono. Amama to domahene. Obetono. Omo pa bana na mo na mo so omo kotokoto no. Omo kotokoto ma bra mo ase no. Ombenya 2 minutes there. Eso omo so sing Ghana ahemfo ana. Oh, David. Nti adentina. Transfer 4 years no be otoso forever. Nti adentina. Ye what you to moти social media ha omudi ahemfo atama President John Mahama yi nani no de obi kese tiane pe na ye kwa chisa ni pa no menti ase so mutu amona nsisa de no so abra constitution so akese tiase nipa bi obetwe camera si nanim and nipa bi obedi ohini bi atem bia no onko prison for 3 months and 4 months. It seems like our president seems or you bigger than Ghana. Nti no de yen kan asem yeah naka yewura Otumfo yewura domahene yewura Togo afedamo ye won kofo bi amoye den
e kaseti omo eye den e didi omo atem anamonto ba na omo to fa ho Yezo ba wo de bi apasa wo bo odin ho ban obia ni tumi obia ni that power so o kaseti out no kra ne wan asa no kra na asa wow we are president aka 3 years 2 years so wo ko wo da wo bo odin ho ban usuro kasatwe ya kasatwe pa na ya wo ya na ni oteso forever na ni oteso watena so a abana mama ya vice president po na no tina ko nya so one wo wan na so sani pa ni bia no di na tama enya wo ya wo tu ho na mo ba wo ya kasati apa na wo the soldiers cyber security wo the soldiers this a cyber force a 554 na mo hwehwe ni pa na che no me anya ne oba ne kan ye no ena na me gina so because asisi bebre na ga ne kan ne de sabi wajimi kakra wajimi umbatna social media nkase over threatening president the whole president over social media by threatening so president of this nation ga na nkasa no me so say sa time na wa num bibi because enya too bad so betna social media kase obi nku president Don Dramani Mahama o ade wajimi ade nso wanya de ti anya sa again na sem na make but me can in the way say ya youth no omo de ya hemfo no tena so sa anya so omo de ya hemfo no omo de ya ahemfo ya wura tumfo omo de ya ne tra omo de ya do mahene tra omo de ya togwe afada ya dan atra na so adana Ghana pa ya afa ho yeah kan no Ghana ban aya fa ho me anya asem na abasa siase na Ghana kaset Ghana wanya de me say wa bodam sa asem na be kan social media no threaten say channel ane umata social media a whole president and make sense president na wa dwen nya adwuma Yezo wa eduba bia youth no so mo ya wana tra so wa omo no MPP na NDC for sa na omo tie o we get your be kasai me sure so MPP ni mentimi enchire de o MPP ni omo friend ba wo nwa ba utie MPP ni nti MPP ni NDC for sa omo di omo watem atwetwetwe omo sa na omo tie omo agura omo di ano no omo agura omo di ano no sa na NDC for no so tie na sa so na MPP for no so ye den tie omo life omo de te Ghana ha no okay ba ya kan okura bi wa say munyai ma ya ho aya hemfofo no ho nya dan ento mo nanka akura bi afa camera sinanim aba social media abakasa naka wakasa okasetia otumfo okasetia togba afada okasetia do mahina dia na mo na Ghana ban tufa ho ye bisa cyber security dia na mo no mutufa ho ye bisa mu ara president ne ko na ne hu hia o man we ya na that be how many years left 2 years left 2 years left no oyeden na okwa 3 years na okwa 4 years okwa o tell so akwata 8 years oyeden okwa but obabetu otumfo to say forever obetu do mahene to say forever obetu to go afede to say forever but ya won kofo bi social media o mani samp sa ya hemfu yi na mo kasa yeden etia mo cyber security dia no mo ye fa dia no mo ye fa ho Ghana ban dia na Ghana ban aban Don Dramani Mahama o ye fa ho dia no mo ye afa ho ti tese de bia en kasantia Mahama nko na yehu se emra ne yeden eye adwuma de bia kasantia Mahama na yehu se Ghana ha ye wo mra bi wo ha eye adwuma ba kasantia ahemfo no dia emra nye adwuma ye kasantia ahemfo emra nye den eye adwuma enye na eye obuo dabi obuo no dabi subanfu sem cyber security mo hwe ni ye madwum no me feel say waye din wo entro a ye twagu no especially see a tag no as a liar enti edu ba bia on responded na enkrofo hu say sans mo kan nya no because Ghana ha no ye ka sanfa ho na so one respond ya na enkrofo agye bi say no enti me catch Dr. Bawumia say on responded to sa liar tag na ye de tag no and o catch me say Ghana fo nim so twa Ghana fo nim so twa so a Ghana fo nim meme dia na mani nyi ho but Dr. Bawumia obi said obi anim no ni position eno no
Enti Dr. Bawumia say ye di matem in opposition, ye di matem in government. And they are opposition, ye say di matem. Me ye complain bia mo bia. Me ma bonti personally e me respond. Enti enye na me wo fie a me opposition leader yi enye di matem e be ha me. Na moreover, abria party ni wa ben mu no. Na Basintale eko gina simpie so e kan say etwa entro enya atam odi mi keke o twa entro publication of false news said Dr. Mahmoud Bawumia oye kremuni enso ori preku na onum whisky onum nsa ori preku no akwakoto Bawumia say ya no preku sinedimu a ori na onum whisky na kasa abe no obetimi ama police fa kwache Basintale ne na court na wakwa prove baabia ye bato ni say ori prekunam na onum whisky no but Bawumia ignore Basintale omo di sa asemi alaji scenario no omo di ko zongos eko se Bawumia e kan bi na zongo fo anto aban fama Bawumia omo de ne yire etwa ntrotro ne yire so eko areas a enkrofo ko ka chom som kwa agogonom eko afan prince eko ka chom se Bawumia yire eye fulani ni eti Bawumia yire ba ordinantwie eba ba yimu ne manyina na fulani fo na ntwe ba yimu ne ma ni kunu ye president nti mo ko report ma police kra police nti me ne hwe enti omo de entro omo publish false news every father to Bawumia ho but Bawumia amawa na yire amawa ye kan sambebere ama Bawumia ediche eme na MPP opposition enti enye na NDC aba ban mu na mo chichi nkrofo Andrei maame ba ko okuma se 49 years yes your friend no retakunadu yakwa akoche no so wadidi mahama ene ne yiratam enti NDC ba ban mu ena mo chichi nipa na ni abrantie ma awia yi a yede na koto afiase ageli ni 1 year awia oya single mother a owo emamiensa a ne ba ne kitu awom ewo 5 years yede na kwa koto afiase adenti a wadidi mampani mahama atem didie ben a NDC sofo bi say NDC for bone pa e ma batom okosie nantwie 32 enti awia no awe hashi sansamo a do mahama ekan no en sadi we chema want to use program branya ho asem e ma na kwa kodu Supreme Court enti case law ho ba judge ni ignore sane mani nyina e sentence awia no 1 year timampani mahama eda esore a anopa eminim se ba na wa sore obi a wanum miti anasa fe no banum miti ne ba farida to ho ne nananom so awufie ho na ohwe manim na wasere na wagieli obatan a ne ba anya single mother a ne mamiensa na ne baba ketua na nya 5 years se efa ne nkotun so mafie ase adenti a wadidi ono mahama natem and he's okay because ono na ba bonte publicly be catch Ghana for say oyube isu obia IP address wa be dina tembia no or the IP address ba hwehwe wo betew no prosecute he said it so obia obetena social media so obeyite ba bia church